Utalo munene wa awau alame sivitalini wa Machakos Level 5 nimaendee na kunyamaa muno kwina vya wa angi kutiwa ni thayu ku angi mailasimika kukua awau mo mataminite ukwata Uiiti kuma sivitalini ni kumana na mukomo wa athukumi muviani wa Uiiti kauntini ya Masaku manambiisye mukomo wakeli kyumwa niki kwianana na awau na enende nena na mutongo TV nikana awau mevutiwa matana avoa na amwe makaende ya kusiwa sivitalini nundu wa ndivi ya sivitali. Daniel Mwangala ni mwavika Machakos Level 5 na tutumia hili vote. Ni wa maundu mabwava sivitali wa Machakos Level 5 awau maendee na unyamaa muno nundu wa ukosa Uiiti ku angi mailiwa kani maendee na utiwa ni thayu kumana na mauna mawala meukwata sivitalini wa Masaku Level 5. Kiyo kingi bang Level 5 Kwiki kinge ukawita matibayo kama kita usungota maabusi bainda kitale bayimundo matekea bainda awa mundo kunengwa so yu tio makagelo mundu ye ngwine wako mundu bayimundo kumuteli bayimundo kuntekea yu abwa uwe te watume te munye bae te mutwae bana itete ino kwati na baipando totona unyambesa na mathina zuo ndeno kila mwaka tikakona uyo nakula eti ukona sio ikula te kuna yake yu awau mailasimika kuvutiwa na mate avou angi maendee na onewa leu na mivila undula yu ene nthi manenete awau va maendee na ulianilwa ni nthi angi ona mate na ilovia sia kuviva mbilu ila mataitwe nikienda awau asu matonde kulechwa undula yu maendee na usiwa sivitalini uyu mate ukwata Uiiti kana ndawa ni ukite kuona muwau wakwa ba wodini Machakos Level 5 na osenyo ndivikange itine nina komana na kiyo na komana na mbumbinge sia mwene ndi andumo amwa maumie thayu indi ni obu ni ona atwana tuisukumwa twana tutano ni twathi ni obu wodini bana sari kwa siana Mambia ni kwa mwau amaimbia ni kwa mwau su ya muvila iya muvila mwau su mukewa mutiyo yue aile uwe ni wanene mukue ni mutwaeva aya epa mayo shungulikana nake aba lukoyo nivo ne twane au miangi me mangwa atisia twa mutungi abukitandane yu abwa uwe te watume te munye bae te mutwae bana itete ino kwati na baipando totona unyambesa yu meenda gavana wa kaunti ya Masaku ethiwe na wiwano wa mituki na matakitali na athukumi angi ala makomewia nikienda kusiwa kwacio kwa mathayu na kunyamaa kwa ula meuvika sivitalini uyu ala me wodini sivitalini u kwa mituki ila itonekana enda jue ona ciana ici kekuka maternity teyo ni thini jeva muno kwanza vya excess we saidi onaitwa si ni tuikuigwa thina nundu mekuigwa ni mati mosi ino ona mama tani pio mebukuswa onde na saidi atingo bethi na nundu mwana uzi for example yu akatete kiangalini na yo na mwana ungi tetho thina nyeni na singa na nikulia governor nutonya kuka na uita totangi andu maku methela ikula katungwa ingiwe ndiye sikana nitukutunga nundwe uka utate kwitana mbu ila iba sivitali ndio mukule ya wake wa mwana mukuni kula na mathina yu ngwenda inuka ni nguthina nundu na nge yuke thane ngutavigana no gyo ni tabikonda kame na ndinezo dumana ne wane inuka yune inuka musinga itwa no bwiko lakini ne puto wande mo bundike neno kale mo bau musini thikuitwa no na numia musinuka kukuitwa uka ivindani la kwi munani wayo serikali ya kaunti ya Masaku emini utanga sakana ndima ivo matakitali ala meutwaisya mukomo wona ni wakana ni vatoneka mukomo ukaende ya kwa ivinda ya saa na ukuende ya nona maya muno masivitalini onthe ma kaunti ya Masaku nangi kutiwa ni thayu. Daniel Mwangala, Mutongo TV, kuva sivitali wa Machakos Level 5 kauntini ya Masaku.